Ikaze mwese ku nkwakuzi hano, namwe nkwakuzi mwamaze kubyuka mwitegura kujya mu kazi, abamaze kukageramo mwese turabasuhuje kandi tubifurije gutangira neza icyumweru. Reka rero tugitangirane n'amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru kugira ngo mugire ishusho y'umunsi wa mbere w'icyumweru hirya no hino ku isi, muri Afurika, i Burayi, muri Amerika ndetse n'indi migabane yose za Oceania n'ahandi hose hashobora kuba hatuye abantu, ahantu hose hashobora guturuka amakuru. Ikaze kuri mwese, dufite n'inkuru zidasanzwe. Wowe icyo usabwa ni ukuba hano kugeza ibyasohotse mu binyamakuru birangiye, cyane ko bitari buze gutinda. Reka duhere hano mu Rwanda. Niba usanzwe ugurisha gaze cyangwa se usanzwe ukonsoma gaze, aya makuru mwese muri rusange mukeneye kuyamenya. Ntibikiri ngombwa kugura icupa ryuzuye. Kigali aho gaze yatangiye gucuruzwa bitewe n'amafaranga ufite. Iyi nkuru iri ku muryango wa Kadomorwa ndetse no ku kinyamakuru Ukweli Times iravuga ko abaturage batuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali baravuga ko bari mu byishimo bikomeye nyuma y'aho isosiyete icuruza gaze mu Rwanda yitwa Ibigani yatangiye kuyigurisha hagendewe ku mafaranga umuntu yaba afite, bidasabye ko agura icupa ryuzuye. Ibi bije nyuma y'aho ibicuruzwa bitandukanye birimo n'ibijyanye n'ingufu bigenda bizamuka mu giciro umunsi ku wundi. Iyi nkuru iravuga ko isosiyete ya Ibigani ikomoka mu Buyapani ubundi yinjiye ku isoko ry'u Rwanda mu 2024 ndetse ijyana n'imikoranire ya hafi na sosiyete itunganya ikanacuruza amazi yo kunywa ya Rwanda. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali baganiriye n'ikinyamakuru Ukweli Times, ariko inkuru ikabiri no ku muryango baravuga ko bahibwiye ko iki cyemezo cyabanyuze kubera ko cyakemuye ikibazo cyo kubara gaze yo gutekesha bakundaga guhura nacyo bitewe no kugura icupa ryuzuye ryabasabaga kwishyura amafaranga menshi. Iyi gahunda yo gucuruza gaze muri ubu buryo yarakorwa no mu bindi bihugu, ariko mu buryo butandukanye bitewe n'imikorere ya sosiyete zicuruza. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri iyi sosiyete yavuze ko gucuruza gaze muri ubu buryo bifasha abantu ba mikoro make kutarara badatetse cyangwa ngo basubire kujya gukoresha inkwi n'amakara kubera amafaranga make. Yagize ati abamikoro make bashobora kuba bafite nk'ayo kugura ibiro 3 kandi bafite icupa rijyamo ibiro 6 cyangwa 12. Icyo gihe tubaha gaze y'ayo mafaranga bafite, tukabasha kudasubira mu makara n'inkwi mu gihe amafaranga ataboneka yose. Iyo umuntu rero aguze gaze muri ubu buryo haba hari umunzani wundi bisanzwe upima ibiro. Ubwo rero iyo yayiguze bashyira ku munzani bagapima nk'uko umuntu acuruza ibitoki apima ku munzani, n'undi akagura ibitoki bamupimiye ku munzani. So rero muri rusange ibisabwa kugira ngo gucuruza gaze muri ubu buryo bishoboke ni ikigega cyayo kijyamo nibura toni imwe, hanyuma imashini ishyira gaze mu macupa n'ibindi bijyanye nabyo nayo ikaba ihari. Bisaba kandi uyu mucuruzi abakorera ku buso nibura bwa metero kare 600 kugira ngo abihisanzuye, bityo iyi gaze ibashe gucuruzwa. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora guhagarika iyi video ugasoma iyi nkuru mu buryo burambuye. Twe turahina hano kugira ngo twihute. Icyo muba mukeneye ni amakuru nk'ayo. Aya makuru rero urayamenye. Komeza rwose ugira ibihe byiza, kandi niba ufite makeya nturaro udatetse cyangwa musubire ku nkwi, genda bagoye gaze ya make. Iyi ni wakuzukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Inganda nyinshi zikora inzoga zizwi nk'ibyuma zafunzwe. Ni hano n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda tukiri. Ikinyamakuru Umuseke Kadomorwa kiravuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko cyafunze inganda 8 zenga inzoga abaturage bari barisi ibyuma, inazambura uburenganzira bwo gukora ndetse gitegeka ko inzoga zose zakorewe muri izo nganda zikurwa ku isoko. Mu itangazo Rwanda FDA yashyize hanze kuri uyu wa kabiri Kanama 2026 rigaragaraho inganda zenga inzoga zo mu bwoko bwa lika abaturage bari barisi ibyuma. Inganda zafunzwe ni Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industries Limited, Africana Buffalo Limited, Nova Company Limited, Lutz Investment Group Limited, Lugali Agro Processing Company na Zonglu Industrial Liability Company Limited. Rwanda FDA yategetse ko inzoga zakozwe n'izi nganda zose zikurwa ku isoko. Abazigwirakwiza nibo basabwe gukura ibyo bicuruzwa ku bakiriya babiguze bakabisubiza ku nganda zabyo mu bubiko, zigasubizwamo izakuwe ku isoko zose. Icyemezo kije mu gihe inzego z'ubuzima n'umutekano mu Rwanda zikomeje gukaza ingamba zo guhangana n'inzoga zitujuje ubuziranenge nyuma y'uko zihitanye abantu nibura 50, abandi barenga 100 bakagira ibibazo bikomeye birimo kutabona kuva mu mwaka 2026 watangira. Uruganda rwa Ingufu Gin Limited ni rumwe mu zafunzwe. Rwanda FDA yategetse ko inzoga zarwo zirimo Lady Waragi, Arabian Gin, Ingufu Gin, King's Vodka, Royal Central Gin, Mero Gin,
GNS RAM, New Hearst Portable Spirit Club Portable Spirit na Hometown Portable Spirit. Izo nzoga zose Rwanda FDA yategetse ko zikurwa ku isoko. Urundi ruganda ruzwi ni NBG Limited, nayo yafunzwe maze ibicuruzwa byayo birimo United Flavored Gin, Bombastic Coconut Flavored Gin, Ingwe Flavored Gin, American Flavored Gin, Muguma Gin na Fimbo Blended Banana Blandi. Ibyo byose bitegekwa gukurwa ku isoko n'ubwoko bw'inzoga zigiye zitandukanye. Hari n'izindi nganda zizwi, ushobora guhagarika iyi video ugakomeza ugasoma iyo nkuru kuri iki kinyamakuru. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, iyi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Perezida Museveni asanga kwaka inkwano zihenze ntaho bitaniye no gucuruza abantu. Museveni aravuga ko kwaka inkwano zihenze ntaho bitaniye no gucuruza abantu. Ibi yabivugiye hehe? Umuryango akadomo rwa iravuga ko perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasabye abanyankole gusaba inkwano yasabye abanyankole gusaba inkwano zihenze ndetse n'ubukwe butwara amafaranga menshi. Ntabwo ari ibintu mu by'ukuri bikwiriye muri uyu muco wa Uganda. Avuga ko gushyingirwa, ubucuruzi bituma urubyiruko rutinya gushinga ingo kandi bigatesha agaciro umuco wabo wa kera wo gusaba no gukwa, uwo bita okuhingira. Museveni yabivuze kuwa gatandatu mu muhango wo gusaba no gukwa Kisha Isabel Janjelu Kaboyo, umukobwa w'umunyamabanga wa leta ushinzwe Luwelo Triangle na Rwenzori, washinze Luwelo Triangle na Rwenzori. Alice Kaboyo, uyu muhango we wabereye i Kakiela mu karere ka Kiruhura. Perezida Museveni rero yavuze ko gusaba amafaranga menshi ndetse n'amatungo n'inkwano bituma gushyingirwa bihinduka umutwaro w'amafaranga ku miryango. Ati, mwebwe abanyankole muri kwangiza abaturage kubera iki kintu cyo kwishyura inkwano. Kuki musaba inka 15 na miliyoni y'amashiringi? Kuki mugurisha abana banyu? Bituma urubyiruko rutinya gushyingirwa kandi ikibabaje nuko bamwe batangira ubuzima bwabo bafite imyenda. Museveni yanenze kandi ubukwe buhenze cyane, avuga ko bishyira igitutu mu by'imari kidakenewe ku miryango. Ati, mfite abuzukuru 15, nakoze ubukwe na mama Janet mu mahanga, hari abatumirwa 8 gusa. Ubu bukwe buhenze butuma abantu basesagura kandi byagiye biteza ibibazo abantu. Ndasaba abayobozi b'amadini kubyigisha mu nyigisho zabo. Kisha rero yasabwe anakobwa na Aaron Mije Kafuleka, bikaba byari ikimenyetso cyo guhuza imiryango yombi imbere y'ubukwe bwabo bwo mu rusengero. Museveni yavuze ko adakunze ubundi kwitabira ibirori, icyakora uyu yitabiriye ibirori neza kubera ko uyu mugabo afite amateka n'ubundi yavuzwe muri iyi nkuru y'umuryango akadomo rwa. Wahagarika iyi video ugakomeza ugasoma niba ushaka gusoma, ariko twe tuba twihuta kugira ngo turebe incamake z'ibyaranze amakuru yasohotse mu binyamakuru. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Trump aravuga ko agiye kureka ibitero kuri Iran niba amasezerano agezweho byihuse. Ikinyamakuru BBC akadomo.com kiravuga ko Trump ubwo yari mu nama y'abaminisitiri kuwa gatanu i Camp David muri leta ya Maryland yagize icyo avuga kuri iyi ngingo. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko yaretse ibitero kuri Iran niba amasezerano na Iran agezweho byihuse. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, Perezida wa Amerika yavuze ko yasabwe na Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati kureka ikindi gitero icyo ari cyo cyose mu gihe imirongo migari y'amasezerano yemeranyijweho. Yavuze ko izaba irimo kongera gufungura umuhora no gukuraho inkeke ya nucleaire ya Iran. So bwa mbere Trump aburiye yakoresheje amagambo atyaye, ariko nyuma akaza kwisubiraho agashimangira ko diplomasi cyangwa se ibiganiro byayo bikwiriye guhabwa amahirwe. Ibiro ntaramakuru bya leta ya Iran mu buryo bw'igice byitwa Mehal byahakanye ko Tehran yasabye Amerika kuba iretse gukora ikindi gikorwa cya gisirikare. Bivuga ko amagambo ya Trump nta kintu na kimwe abavuze kitari ikinyoma gishya. Minisitiri w'ingabo w'agateganyo wa Iran Maji yavuze ko Tehran ifata igikangisho icyo ari cyo cyose cy'abanzi bayo nk'icy'ukuri kandi cyo kwizerwa niyo cyaba kiri mu rwego rw'intambara yo mu bitekerezo. Ibintu bya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizarangira bitera. Iyi ni inkuru ya BBC ikomeza ivuga ko yagize ati, ntituzatungurwa cyangwa ngo dukomeze kuba aho ntacyo dukora. Uku kuzamura rero imvugo kubaye mu gihe ibitangazo by'amakuru byo muri Amerika byatangaje ko Washington ishobora kuba irimo gutegura ibindi bitero bikaze kuri Iran mu mpera y'icyumweru.
mbere yaho kuwa gatandatu Tehran yashinje Amerika kongera ubushyamirane ivuga ko igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri ako karere gikorana na Washington kizamirwa n'indimi z'umuriro w'intambara. Ayo ni amagambo yo mu gihugu cya Iran. Hagati aho leta ya Amerika yashishikarije abanyamerika bo mu burasirazuba bwo hagati kuba maso no kuba biteguye kuhava ibintu biramutse bifashe indi ntera muri ako karere. Itangazo ryo kuwa gatandatu ryo kuburira ku bw'umutekano rigira riti abanyamerika ubu bari mu burasirazuba bwo hagati bakwiye kwigengesera no kuba maso ku rwego rwo hejuru, ndetse bakwiye kuba biteguye ko ingendo z'indege zaburizwamo, gufungwa kw'ikirere kwa hato na hato no kuba hashobora kubaho ihungabana ry'ingendo. Mbere abantu benshi bari babwiye igitangazamakuru cya CBS News gikorana na BBC muri Amerika ko Amerika na Israel byari birimo gutegura kimwe mu bitero bikaze cyane byo kumisha ibisasu ku bikorwa remezo by'ingufu byo muri Iran kugira ngo babashe gutuma Iran nyine ipfukama. Abantu babwiye CBS News ko iyo gahunda yavugiwe mu nama y'abaminisitiri yayobowe na Trump kuwa gatanu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abantu batatu bishwe n'igisasu cyaturikiye kuri restaurant i Moscow. Ibyo bikaba bitangazwa n'ibitangazamakuru bya leta gusa. Iyi nkuru turi kuyisoma kuri BBC. Abantu nibura batatu bishwe n'icyo gisasu, abandi 21 barakomereka nyuma y'uko igiturika cyakorewe mu rugo giturikiye muri restaurant y'Abataliyani yo mu murwa mukuru Moscow, nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta y'Uburusiya. Iyi nkuru ikaba yaranditswe ku munsi w'ejo ku cyumweru. Iryo turika yabaye kuwa gatandatu ahagana saa 2 z'ijoro ku isaha yaho ngaho mu gihugu cy'Uburusiya. Hanyuma rero komite y'igihugu y'irwanya iterabwoba yavuze ko umugore wari ufite ibiturika yagerageje kwinjira muri restaurant ariko ahagarikwa n'ushinzwe uburinzi kuri iyo restaurant. Icyo gikoresho cyaturitse cyishe uwo mugore, hanyuma cyica ushinzwe uburinzi hamwe n'umuntu umwe n'ubundi wari uje muri iyo restaurant. Abategetsi ntibavuze uwo bemeza ko yari yagambiriwe, ariko abatuye Moscow benshi barakeka ko hari isano ibyabaye bifitanye n'intambara yo muri Ukraine. Kandi n'ubundi mu myaka ya vuba aha ishize abasirikare benshi b'Uburusiya bo ku rwego rwo hejuru biciwe mu murwa mukuru w'Uburusiya no mu nkengero zaho. Uburusiya bwageretse ibyo bitero kuri Ukraine. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ukraine abategetsi bavuga ko ibitero by'Uburusiya kuri Kiev byishe abantu nibura 9. Inkuru n'ubundi yo kuri BBC iravuga ko Uburusiya bumaze igihe bukaza ibitero bya misile zo mu bwoko bwa ballistic byicirwamo abantu mu murwa mukuru wa Ukraine. Inkuru ikomeza ivuga ko abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko abantu nibura 9 biciwe mu bitero bya misile zo mu bwoko bwa ballistic Uburusiya bwagabye ku murwa mukuru Kiev. Abandi 28 bakomerekeye muri icyo gitero ku murwa mukuru wa Ukraine. Icyo gitero kikaba cyarabaye mu gitondo cyo kuwa gatandatu nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi bwihuse. Mu bihe bya vuba bishize Uburusiya bwakajije umurego muri ibitero n'ubundi bya misile ziri mu bwoko bwa ballistic bugaba kuri Kiev, bituma perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko intwaro zo gusama misile zikenewe byihutirwa. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Zelensky yahawe urw'amenyo kubera ibyo yatangaje ku ngabo ze. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo rwa kiravuga ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo z'igihugu cye zatakaje abasirikare bagera ku 50,000 kuva intambara bagabweho n'Uburusiya yatangira mu 2022. Umubare uri hasi ho 5,000 ugereranyije n'uwo yari yatangaje hakaba hashize amezi 6. Ikinyamakuru kikomeza kivuga ko Zelensky yabivugiye mu kiganiro yagiranye na Fox News ubwo yari i Washington muri iki cyumweru. Ubwo yabazwaga ku gihombo cy'ingabo ze mu rugamba zihanganyemo n'Uburusiya, Zelensky yabanje kuvuga ko bigoye cyane kubivuga. Avuga ko adashaka kubishyira hanze cyane ngo kuko byaha Uburusiya amakuru ku miterere nyakuri y'ingabo za Ukraine. Nyuma yaje kuvuga ko Ukraine yatakaje abasirikare bagera ku 50,000 bishwe ndetse n'abandi bagera ku 400 bakomeretse. Anavuga ko hari umubare munini w'abasirikare baburiwe irengero. Uyu mubare usa n'utandukanye n'amagambo Zelensky ubwe yavuze muri Gashyantare ubwo yabwiraga televiziyo France 2 ko Ukraine yari imaze gutakaza abasirikare 55,000. Muri Gashyantare 2025 Zelensky yabwiye NBC ko abasirikare ba Ukraine bishwe bagera ku 46,000. Avuga ko Abarusiya bapfuye bari barenzeho inshuro 14. Ingabo za Ukraine zimaze igihe zihura n'ikibazo cy'ibura ry'abasirikare kubera umubare w'abapfa uri kwiyongera, abandi benshi bakanga kujya mu gisirikare ndetse hari na bagihunga. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Uburusiya buravuga ko bwarashe drone zisaga 600 za Ukraine. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko
ibyo yabitangaje mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ejo ku cyumweru. Bwatangaje ko bwahanuye indege zitagira abapilote, ibyo bita drone 635 za Ukraine, nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwo kohererezanyaho ubutumwa rwa Max. Makuru yashyizwe ahagaragara avuga ko ibitero bya Ukraine byibasiye ibirindiro by'igisirikare cyo mu kirere muri Angel, uruganda rutunganya peteroli i Saratov, n'ububiko bwa sosiyete Wildberries Inovo Semekino. Humvikanye ibiturika muri Angel, ndetse inkongi y'umuriro yibasiye uruganda rutunganya peteroli i Saratov, bituma abantu babiri basiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo byifashishwa n'abaturage birangirika. Guverineri w'akarere ka Saratov Roman yemeje ibyangiritse, naho guverineri w'akarere ka Samara Vyacheslav avuga ko ikirere cyafunzwe kubera icyo gitero. Iki nicyo gitero cya kabiri kinini cyakoreshejwemo indege zitagira abapilote nyinshi Ukraine yagabye ku Burusiya muri uyu mwaka. Iyi ni Mwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abana b'ingimbi nibo barimo guhabwa akazi k'ubwicanyi hirya no hino mu Burayi. Ikinyamakuru Bwiza kiravuga ko mu gace ka Stockholm umugabo wambaye imyenda y'umukara yagaragaye hanze mu ijoro ry'itumba yitwaje intwaro, maze yegera Murad w'imyaka 20, umunyeshuri wari uvuye mu kazi muri McDonald's. Uwo mugabo witwaje intwaro yahise atangira kurasa, akomeza kurasa inshuro nyinshi ubwo yegeraga uwo yashakaga. Yaje kurasa isasu rya nyuma mu mutwe w'uwo yahitanye ubwo yari aryamye hasi yabuze igitabara. Wakoze ubwicanyi byamenyekanye ko yitwa Attila Asmov w'imyaka 18. Muri iri joro rya Gashyantare mu mwaka ushize yari yishe umuntu utari we nk'uko bitangazwa na BBC. Yabikoze kubera amafaranga yahawe na Foxtrot Network, itsinda ry'abagizi ba nabi rifite aho rihuriye n'ubutegetsi bwa Iran, rimaze kumenyekana cyane kubera serivisi ritanga ryo gukoresha urugomo rikishyurwa. Kuva mu 2022 itsinda rya Foxtrot Network rikekwaho kugira uruhare mu bwicanyi bugera kuri 35, ndetse bakaba bagaba ibitero cyangwa se bakagerageza ibitero byibasiye ahanini Israel ndetse na inyungu za Israel mu Burayi, ku mugabane w'Uburayi. Harimo nanone kandi abagenda bakomeretswa n'ibyo bitero byabo. Iri tsinda rikoresha abangavu n'ingimbi mu gukora ibyo bitero bigamije inyungu z'amafaranga, gusa akenshi nibiba ngombwa ko ribishyura kuko akenshi ababikora ngo barafatwa. Rero iki kigo cyangwa se iyi sosiyete cyangwa se iri tsinda n'ubundi rirashinjwa ko rikoreshwa na Iran mu kwibasira ibyo bikorwa by'abanzi babo, urugero nka Israel. Nanone iki kinyamakuru kiravuga ko akenshi hakoreshwa abana b'ingimbi n'abangavu cyangwa se abakiri bato badafite ubushobozi bwinshi, bagahabwa rero amafaranga kugira ngo bakore ibi bintu. Ibi bimaze kuba mu bihugu 11, urugero nk'Ububiligi, Denmark, Finland, Ubufaransa, Ubudage, Iceland, Ubuholandi, Norvège, Espagne, Sweden ndetse n'Ubwongereza. Nk'uko bivugwa, iri tsinda rishinzwe ibikorwa OTF RIM ni itsinda ry'igipolisi cy'Uburayi Europol ryashyizweho kugira ngo rikemure iki kibazo. Abana b'ingimbi n'abangavu babicanyi bahabwa akazi binyuze ku mbuga nkoranyambaga, kandi bagahabwa amabwiriza mu buryo bw'ikoranabuhanga binyuze mu mikino bakinira kuri internet. Ubwo rero iki ni ikibazo kiri i Burayi. Iyi ni Mwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abahuti bahakanye amakuru yo kwishyuza amato anyura mu nyanja itukura. Umutwe w'abahuti ugenzura ibice bimwe bya Yemen watangaje ko nta gahunda ufite yo gutangira kwishyuza amafaranga amato anyura mu nzira ya Bab el-Mandeb, ushimangira ko iyo nzira ikomeje kuba ifunguye kandi ikoreshwa nta kiguzi. Abahuti bahakanye amakuru yaramaze iminsi avuga ko bateganya gushyiraho amafaranga ku mato anyura muri iyi nzira ya Bab el-Mandeb ihuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rikaba ryaragiye ahagaragara ku mbere Kanama 2026, rikaba ryarashyizwe hanze n'ikigo gihuza ibikorwa by'ubutabazi n'umutekano wo kunyuzamo amato HOCC. Abahuti bavuze ko serivisi bise Safe Transit Service itangirwa ku bushake kandi ko nta mafaranga yishyurwa. Banaburiye ibigo bitwara abantu n'ibicuruzwa mu nyanja kutagira uwo baha amafaranga cyangwa amakuru y'urugendo keretse ababifitiye uburenganzira. Itangazo rije risubiza amakuru yari yatangajwe na Reuters avuga ko abahuti bari gutekereza gushyiraho amafaranga ku mato anyura muri Bab el-Mandeb nyuma y'uko intumwa z'uyu mutwe zigiriye uruzinduko i Tehran muri Iran zikaganira kuri uwo mushinga. Iyi ni Mwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ushaka gukomeza gusoma iyo nkuru n'ubundi ku bijyanye n'ibyo ngibyo by'abahuti, ushobora guhagarika video ugakomeza ugasoma. Hano tuba twihuta. Netanyahu yiteguye kujya i New York nubwo ashobora gufatwa
n'uwo mujyi. Yavuze ko nanone Israel ifite abasirikare bihariye biteguye kumutabara. Iyi nkuru twigeze kuyibagezaho ko New York, meya wa New York yavuze ko Netanyahu akwiriye gufatwa kuko ashinjwa jenoside. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ateganya gukomeza urugendo rwe New York nubwo akomeje guhura n'igitutu cy'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amagambo y'abanyapolitiki. Bamwe muri Amerika bavuga ko ashobora gufatwa naramuka ageze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya magambo yaje nyuma y'uko meya wa New York Zolan Mamdan agaragaje ko Netanyahu adakwiriye kwemererwa kugenda yidegembya muri uwo mujyi bitewe n'icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwamushyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi ku byaha by'intambara bivuga ko byakorewe muri Gaza. Rero Netanyahu yavuze ko nawe umutwe w'ingabo zidasanzwe witeguye kumutabara. Hanyuma nanone akomeza avuga ko rwose igihugu cye kitakwemera gushyira mu maboko umutegetsi wacyo y'ikindi gihugu. Ntabwo Israel yakwemera ko umutegetsi wayo ajya mu maboko y'ikindi gihugu, cyane nk'umutegetsi nk'uriya ukomeye. Niba wifuza ibindi bisobanuro ku magambo yavuze, hagarika video ubashe gukomeza gusoma. Iyi ni inkuru yo kuri bwiza.com. Iyi ni Wakuzikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Kinshasa yinjije u Rwanda mu kibazo cy'ibiganiro bidaheza by'abanyekongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko idashyigikiye na gato kwihurira AFC M23 yakwitabira ibiganiro by'abanyekongo. Byatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi ivuga ko kubikora byaba ari kwinjiza mu Rwanda, byaba ari ukwinjiza u Rwanda mu biganiro. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya IBIGANIRO akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho yabajijwe ku busabe bwa bamwe mu banyapolitike n'indi mitwe isaba ko ibiganiro byakwitabirwa n'impande zose zirimo na AFC M23. Uyu mugabo yarabasubije ati, murashaka ko tuzana u Rwanda mu biganiro hagati y'abanyekongo? Yavuze ko ibiganiro byatangajwe na Perezida Tshisekedi bigamije guhuza abanyekongo ku bibazo bireba igihugu imbere, bityo ko AFC M23 idashobora kubyitabira kuko guverinoma ikifata nk'umutwe ukorera inyungu z'u Rwanda aho kuba uruhande rwa politike rw'imbere mu gihugu. Muyaya yongeye gushimangira ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa RDC gikomeje gufatwa na Kinshasa nk'ubushotoranyi bw'u Rwanda, bityo ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bitagomba kuvangwamo umutwe guverinoma ivuga ko ushyigikiwe na Kigali. Aya magambo rero aje nyuma y'uko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi banyapolitike barimo abo mu ishyaka KURI basabye ko ibiganiro by'igihugu byaba bifunguye ku banyekongo bose, harimo n'abafashe intwaro mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'ibibazo bimaze imyaka mu gihugu. Iyi ni Wakuzikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. RDC ihuriro Sauvons le Congo rya kabiri ryangiza ibyo risaba ngo ibiganiro biteganyijwe bizagende neza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi Sauvons la RDC ryashinzwe n'abarimo uwahoze ari Perezida Joseph Kabila yagize icyo rivuga ku biganiro hagati y'abanyagihugu mu mushyikirano wateganyijwe kugira ngo baganire ku bibazo by'iwabo indani. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa gatandatu w'icyumweru turi kuvamo, iri huriro ryagaragaje ko rishyigikiye ihame ry'ibiganiro ariko rigira ibintu birindwi risaba kugira ngo bizagende neza. Byongeye kandi iri huriro ntirikozwa kuba Perezida Felix Tshisekedi ariwe wazayobora ibi biganiro. Iri huriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi risaba ko ibiganiro byabera mu kindi gihugu kugira ngo hizerwe umutekano. Nanone kandi iri huriro rinasaba ingamba zo kugabanya umwuka mubi, cyane cyane kurekura imfungwa za politike, gutuma abahunze bataha, gukuraho ibibangamira imitwe ya politiki imwe n'imwe no gusesa umutwe witwara gisirikare w'urubyiruko rw'ishyaka rwa EDPS uzwi nka Force Démocrate. Ihuriro Sovo kandi rivuga ko ibiganiro biyobowe na Tshisekedi bidashobora kwizerwa kuko ngo perezida ari we nyirabayazana w'ibibazo igihugu kirimo, bityo akaba adashobora kuba umuhuza wizewe. Nubwo iryo huriro rishyigikiye Kabila, hari ibyo risaba kugira ngo ibiganiro bizagende neza. Nta cyizere rero gihari cy'uko bazabitumirwamo, kimwe n'ihuriro rya AFC M23 ryigaruriye ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Wakuzikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iyo nkuru iri kuri bwiza.com. Ndayishimiye nawe yavuze ko aheruka guhura n'umwe mu bayobozi bakuru ba AFC M23. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko aheruka guhura na Freddy Kaniki uri mu bayobozi bakuru ba AFC M23, akaba perezida wa MRDP Twirwaneho. Avuga ko kandi bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano byo mu gace
Minembwe. Iyi ni inkuru iri kuri bwiza.com. ushobora guhagarika video ugakomeza ugasoma ibyo baganiriye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Palestine, umutwe wa Hamas wemeye gushyira intwaro hasi. Umutwe wa Hamas wo mu ntara ya Gaza muri Palestine wemeye gahunda yo gushyira intwaro hasi no gusenya ubushobozi bwabo bwa gisirikare muri Gaza. Ni icyemezo gifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora gufungura inzira y'amahoro nyuma y'intambara imaze hafi imyaka 3. Hamas ubundi yari imaze imyaka 3 ihanganye na Israel, kandi yatangaje ko yemeye umushinga w'amasezerano yayobowe na Donald Trump. Gusa baravuga ko itazashyira intwaro hasi mbere y'uko Israel ikora ingabo zayo muri Gaza. Uyu mushinga w'amahoro uzashyirwa mu bikorwa kandi wanagizwemo uruhare rukomeye na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Uganda hamuritswe ikibumbano cya Netanyahu. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe muri Uganda hamuritswe ikibumbano cya Jonathan Netanyahu wari uyoboye igitero cy'amateka cya Israel cyo kubohora abantu bari barafashwe bugwate mu 1976. Iki gihugu kikaba cyarayoborwaga n'umugabo bita Perezida Idi Amin. Hanyuma rero uyu Netanyahu ni nawe muvandimwe mukuru wa Benjamin Netanyahu, ubu akaba ari minisitiri w'intebe wa Israel. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka tubabwire ko nanone hano mu Rwanda amafaranga y'ishuri agiye kwiyongera. Inkuru iri kuri bwiza.com iravuga ko Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yatangaje ko amafaranga y'ishuri n'ubufasha leta igenera amashuri bigiye kongerwa mu rwego rwo guhuza ingengo y'imari y'amashuri n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye na RBA, asobanura ko amafaranga ya leta yahaga amashuri aziyongeraho hejuru ya 65% kugira ngo amashuri abashe gukomeza gutanga serivisi. Minisitiri Nsengimana yavuze ko n'umusanzu w'ababyeyi uzahinduka mu byiciro bitandukanye by'amashuri. Ku banyeshuri biga mu mashuri y'incuke n'abanza, ababyeyi basanzwe batanga 975 ku gihembwe. Ubu rero bagiye kujya batanga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ariko bakiga bataha, amafaranga y'ishuri yari 19,500 ku gihembwe, rero azazamuka agere ku 24,000. Ku banyeshuri biga bacumbikirwa ku mashuri yo bita boarding schools, amafaranga y'ishuri ya 85,000 ubu azongerwa agere ku 110 by'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Nsengimana avuga ko izi mpinduka zigamije gufasha amashuri kubona ubushobozi bujyanye n'ibiciro ku isoko, bityo akabasha gukomeza gutanga uburezi bufite ireme. Yagaragaje kandi ko kongera amafaranga leta igenera amashuri ndetse n'umusanzu w'ababyeyi bizafasha ibigo by'amashuri guhangana n'izamuka ry'ibiciro by'ibikoresho, serivisi n'ibindi bikenerwa mu gucunga amashuri muri rusange. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Meteo Rwanda yateguje ubushyuhe butigeze bubaho mu gihembwe cya mbere cya Kanama. Iyi nkuru iri kuri bwiza.com iravuga ko ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyateguje ubushyuhe budasanzwe muri iki gice cya mbere cy'ukwezi kwa munani cyangwa se ukwezi kwa Kanama, aho bivuga ko hazumvikana ubushyuhe buruta impuzandengo y'ubusanzwe buboneka muri iki gihe. Soma urebe ukuntu bimeze niba ushaka ibindi bisobanuro, gusa witegure ko ubushyuhe ugiye kuba bwinshi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Uburusiya bwafatiriye umutungo w'abahamya ba Yehova. Urukiko rwo mu mujyi wa Moscow mu Burusiya rwategetse ko umutungo utimukanwa wari usanzwe ufitwe n'umuryango w'abahamya ba Yehova Jehovah's Witnesses wegurirwa leta y'Uburusiya. Nk'uko urwego rw'inkiko rwa Moscow rwabitangaje ko wa 31 Nyakanga 2026, ubwo ni mu cyumweru turi kuvamo, umutungo wari wanditse ku ishami ry'abahamya ba Yehova ikorera muri Sweden ukaba ugiye kwegurirwa leta. Uwo mutungo ugizwe n'inyubako 63 zirimo izo guturamo n'iz'ubucuruzi zifite ubuso burenga metero kare 11,000 ndetse n'ibibanza 60 bifite ubuso bwa hegitari 5.6 biherereye mu bice bitandukanye by'Uburusiya. Icyemezo gikurikiye imyaka myinshi Uburusiya bufata uwo muryango nk'uwabujijwe gukora ibikorwa byawo. Mu wa 2017 urukiko rw'ikirenga rw'Uburusiya rwemeje ko abahamya ba Yehova ari umutwe w'abahezanguni abo bita extremist organization, bityo ko ibikorwa byabo bihagarikwa. Icyakora muri 2022 urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwemeje ko iki cyemezo cy'Uburusiya kinyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bwa muntu. Nubwo bimeze bityo, kuva icyo gihe abahamya ba Yehova benshi bakomeje gukurikiranwa n'inkiko ndetse bamwe bakatirwa igifungo bazira ibyo ubutegetsi bw'Uburusiya bwise ibikorwa by'ubuhezanguni. Iki cyemezo cyo kwambura uwo muryango umutungo kitezweho gukomeza gukurura impaka ku birebana n'ubwisanzure bwo gusenga n'uburenganzira bw'amadini mu Burusiya. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi byari ibyasohotse mu binyamakuru.
niba uri inkwakuzi itarakora subscribe yikoraho hasi kugira ngo amakuru nk'aya aguha ishusho y'umunsi akomeze kukugeraho uko bwije n'uko bukeye. Nanone ushobora gutera comment ukatubwira ibyo twanonosora n'ibyo twavugurura. Ikindi kandi niba ukunda inkuru nk'izi kora like kugira ngo zikomeze kugera no ku bandi bantu benshi. Mutangire icyumweru neza, muzagire uburumbuke muri iki cyumweru, muzagire ibihe byiza, muzagire ubuzima bwiza, kandi rwose tuzongere guhura ejo tubagezaho n'ubundi shusho y'umunsi binyuze ku byasohotse mu binyamakuru. Ibi bibageraho kuva saa 11 za mu gitondo. Mwirirwe mugire umunsi mwiza, muhahe muronke.